Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbur Radio Philippines. Ti maudi hapasat ti makalawas sa pakasaritan anapauluan. Gapo, dito'y puso. Dito'y drama tayo. Sonata ni Ayan. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Nasurok pala adwa alawas ko dito Singapore. Mailiw ako hindi asawa ka. Jak na tungpal ti karikin ko nang inaldaw kong ngawagan. Wait lang. Ninilman sa siya. Kamakamak. Nelma? Nelma? Sino ka? Adewan nak. Saan ka ngagbutang kanya? Saan na ka din na mabigbig? Froilan? Sika? When? Anda ka mo dito sa Singapore? Oh, kasladyak mamati eh. What a small world. Sige, dito Mabit lang. Apay alikli ka na. Kadi masapula ka butang mo kanya. Anya tikin mo na? Mabutangakan ka? Sino ka kumakabutang ko, ha? Awan ka pa itikikit ko. Bakna nga ko antap na amom. San kami pa nagkasal ka ni Richmond? Ngam agdandan na kami. Milyonaryo din asawa ka negosyante. May isang Australiano. Nagpasar kami laang dito Singapore. Awan basol mo kanya. Ngam amang ano nalipata mo tintara mo a kwarta ni Papa. Anyat kinunam? Ulit naman? Kwarta ni Papa? Oh my God! Agbibisin kansan. Hindi takan. Mabit lang. Saan tayo pa analpas? Anya nga agbibisin ti bagbagam. Sika tinalawag ng ambisyosa. Froilan, ibatam ti takyat ko. Laglagi pa. Adata dito Singapore. Kayat mon sakit ti mabalod. Wano kayat mo ti agkawid. Amay salaangan na bangkay. Adeta, hindi batangkan. Kita, nagbutang ka matlaan. Gapo tatakrot ka. Awan asensuan ti biyag mo, Froilan. Kat da ito'y titandaanam, ha? Agsina kay tumutlaang kiniluwela. Sana nagbalbali ni Nelma. Timang sitpay. Pudno nga ta, asan nagtrabaho dito Singapore? Ngam, agmay may samat, anak kita. Panay ko. Uy, nagsakit itakya ko pinatutan ni Froilan. Uri lang naglama. Nagtatangkan ti takya tayo, chay. Sa bagay, anya nga min ayat ti trabaho na. Kat naritor iti talon sakbay anak kaadal. Nagturad laki tinanang sidir kanyak. Amo kundi ramidak. Kagura nakpailaang ni Tata Anselmo. Gapo iti panangalilaw ko kankwana. Ngam no awagak katag parbuak. Mariing tigura na ka ni Froilan. Agkore ka. Riribukak ti piyagta. Kitag man na niya ti pagtungpalan ni Froilan no di agsina damat lang ka ni Luella. Uray man kit ti adda kami di balasiw taaw. Maagkit di Nakabrod? Idin to ta nagbaknang ti katugangan na. Dahita ti pang babalawak manan kini Froilan. Masikog kagayam sa pinanawan na ka. Nasurok pala ado alawas ni Froilan ni Singapore Papa. Kat italaang anaamwak ang masikugak gayam. Kapota masikog ka. Umyan kalaangan, ijay balay. Naimbag, tadya ti katulong akadwam. Adamot ni nanang akad kadwak, Papa?
Gumisupay abayadan nyo, ti kaserayo. Asino nga rod ti agbayad no saan asika? Kat nabiit pa ti asawa mi di Singapore? Papa, Ti awan ng bain. Nagturudang nga imawag. Hello? Kunam nga ta malipatak ti inaramid mo kanyak. Excuse me, Don Anselmo. Sakbay nagpungtod kayo, den gandak pa nga umuna. Dandani inaldaw, kita kami kini Froilan dito sa Singapore. Kat sana malipatan, tinapasamak ka na kami. Anya talaga tinangawagam kanyak. Nagkapoy kay mat ngamin. Di si ka kumati nagpapas kanya. Anya ti klasim a babae. Kukamla ang dayta alalaki nilma. Mabalin ko apawaswas ti kasardakin ni Luella. Tapno makiasawa iti sa bali alalaki. anya ti kunayo, Papa. Pagsinaan na kami kini Froilan. Namnamaglatan ngagparbo ni Nilma, Luella. Nagkita kami ngagbayso. Ngam sana pod no anabayagan ngagkita kami. Kensa na kanayon. Nang panunot iti pangpadakas na kanyak. Gapay iti panangay palagip ko, itintaray na akwarta ni Papa. Amuglata na kasta, Froilan. Agtalagakan ka. Ngam nakapanunot ni Papa tapno agsinata. Sanak pa'y lagayam anaaklon. Pilpilitan na kapumanaw iti pagkasaraan ta. Kadag subli ak iti dan nana. Diyak ko maumanugot. Tadamot ni nanang ang mga iwan kanya kabayatan ti panagsikog ko. Tung paalamlangan ni Papa. Para iti pagimbagam dayta. Pagimbagan? Agdadagsin ka. Mabalin na kantulat ta sa rungkaran ni nanang. No at damandaga sa pangpanggapan ni Papa. Santa ko mga ipalubos. Agbalintaan na tipker, kadag di panubok iti patimpatagta. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtaimpangag nakmatlaang Luella. Gapo ta masikog ka. Sumardang ka pa lang iti panagtrabaho medyo opisina. Palabsik lang ti panaginaw ko, Papa. Inton sa anak ko na maululaw, kan napigsa akon. Agtrabaho ak maglaan. Iha, diyak kayat nga dadakas ang mapasamak iti sikog mo. Kayat ko at umao ana salon at ti apokok. Agyamanak, tanapatag kada kayo ti anak ko, Papa. Dara kinlasag ko dayta. Papa, dara kanlasag mi kini Froilan. Tanda ti ayan-ayat mi ti ipas nga kuntung anak mi. Oh, Pang-asiyo, saan nyo kumakagura ni Froilan? Awan ti pamanagnag tayo. Ang mga mangpadpadakas la ni Nelma. Amok, adiyo malipatan ti inaramid na kada tayo. ti awanan bain. Saan mo nga ipalagip pa'y dahi a babae? Isupay a mainayon a pakariribukak. At asang kabasit a problema iti kumpanya. Hangam ko na ni Jordan. Nalakalaan nga ipamuspusan ti amin. Papa, saan kayo kumaabasta agtalag kini Jordan? Apay kuma adyak agtalag. Nalaing a negosyante. Ada saan mi ang nagkinaawatan, gapu kada kayo kini Froilan idi. Hangam, agayom kami manan. Da kayo ti makaamo, Papa. Diyo kunaan, asaan kayo ap pinalagipan. Oh, anya ita, di nagkita tamanen. Sala nga din nakadi.
San ka kahit atutupan? Tawan mo't kinapudno, dakitin parparbom. Nga ta, apay nga ron nga manugot ni Luella. Apanawan na ti pagkaskasiraan niyo, kat nagsubli ni ti balayda. Natalgad iji balayda, tadda ti katulong da, akadwan. Kat saan ka diyan natalgad, kininanang mo? Tapno amom, Freelan, masansan mo nagsarita kami ka ni Luella. Uray anya ti bagbagam. Adda pa nagtalag ti tunggal may saka na kami. Wow! Amang ano di mo amo, masansan mo tapasya rin ni Jordan, ti asawa. Aniya. Makita mo kat nakiktot ka? Maagkamat kit di. Kan maagmat da di alalaki. Masikog lang aroda ni Luella. Kahit napayla ti tumakder nga ama, ti sikog ti asawa. Saan ka kumangag panunot iti sa balay, Froilan? Ning amin papa, pilitan nakasumango kini Jordan. Jakla kayat ngagsakit tinakom ko tamasikuga. Patkin sa talaga ni papang mo. Ngada sa balingar aramidin makinilma iti Singapore. Saan mat nga ta? Tamo na tilintag di ta. Anadam ko mati sikog mo. Ikarigatak ti magasangpot dita. Sakbay ngagpas ngay ka. Parang palubusan nakmat lang na kita kasawa apos ko. Nangagkumit kiti iti na minsan. Apagtultulagan dati ag bakasyon. Froilan, sapay ko mangagpaiso. Tadakan to iti sibay ko, inton agpas ngaya. Ayda, pasensya ka la kumano italaan na kapasyarak manen. Makumi kumakngamin iti talon kan bangkag kadag iti napalabas nga aldaw. Ayun kayam, ada prutas sangpet ko para ken ka. Wow! Chico! Paborito na ito nanan. Agyaman na. Natangan kayon. Sa agtalon kan agbangkag kayong pay. Ada matang-tang danak akadwag. Kabagyan mi mutlaeng. Mating, nakalagip ka man. Wan, abalayan. Umay ko man iliwan to'y anak ta. Dakil gaya man tisikog na. Wan gayam, Luella. Sumarong karmana ni Jordan inton madamdam. Sige. Panawan kayo pay. Nanang, pasensya kayo la kumanti pa nakisarita ni Papa kada kayo. Awan anyaman na balasang ko. Anyaman tinangagyo. Saan nyo kumalatan nga italtalak? Ay, Warn. Oh, hello. Sige. Dito ikantong aruda namang Rabi, Jordan. Ay, kwa. Sige, bye. Luella, balasang ko. Saan ako nga agbayag, Imay kalasin na rungkaran. Kan intulod ko dagito'y prutas. Awan ngamin na manawak ka dagiti tarakan ko. Girl, I need you. I need your love. Anay ko. Anay. Kas na una yan ang sakit ni tiyan ko. Ay, ang pasngayang san. Naira na pa yung awan ni Papa. Andakan mo na pa tagapagsaritaan na kini Jordan. Ay, nagsakitan ni tiyan ko. Ay, nanatalen! Nilungan na ko ma! Roylan, si kakadingang
nagpaiso. Wen, nakapagpasangay kan. Rumba nga maragsakan ka. Tamaysakan anan-anay ngay na. Agyaman na. Taiti pa nagriing ko. Sikati mo na nakita. Kunak namatay ako. Iti pa nagpasngay ko. Manangasi ti Diyos. Pasensya kan. Nujak nakasang patiting karingal daw. Maawatan ka. Tinapatag ti kaata. Panawan na kami matla in baby. Saan mo kumapay lang panunutan, Dayta? Oh, Dayta ni Nanang. Ubanan ni Bibi. Ti anak ko. Talaga ajak magawitan. Ti panagarupos. Nagitilo. Lima na taon ti anak yo. Anya talaga ti plano ni Froilan. Agtalay na udan iti Singapore. Adala pagsarsaritaan na kadagiti agasawa nga amo na papa. May sapay atawan sa agawidan. Amangan no nala daw ton ti amin, Luella. Amo, nga niya ti pakariribukan nyo papa. Kasano nga minapasamak ti amin. Imbes matulungan nak ni Jordan iti pan nakaalangon ti kumpanya. Ad damot analugi. Ita, kayat nan agatangan. Inalilaw na kayo papa. Adalaki ti ibalbalas na. Basol yokin ni Froilan daytoy. Pangaasi iyo. Sanda kami ababalawan. No anyaman ti pangpanggapon ni Jordan. Saan tungag baligi? Awagak ni Froilan inton madamdama. Agpatulong ak iti boss iti sigot a pagtrabahuan na. Kinapuno na. Kanal mi pagsasaritaan kadagiti amok ti problema yo kini papa. Ingkari ni sir, ngagpatulong kadagiti amuna amang imbestigar kadagiti negosyo ni Jordan. Agdem nervyosak nga ron tunggal adda dito'y balay. Kasla dadakas apanggap na kada kami iti anak ta. Agan anad kay kuma. Amo mong teramidem. Kaano ka nga na sumangpad? At idugo na yun ti makatawan a panaguray ko. Amok, magagarang kalaunayin. Ngam aganos ta kuma. Ore siya kat may liwak unay kada kayo iti anak ta. Saan lang aday ta, Froilan? Kasapulan mi iti anak mo ti kaadam iti sidong mi. Wen, maawatang ka. Nusan la kumaaga po iti rapapta. Yak na panuno ti madayo. Ngam sana nasayang ti panawan akadak di ti balasita. Ito na ang araw natin. Nanang. Anak. Adakan. Nanang. Amok nga oreda kayo. May limot unay kanya. Apay adito'y tinagtaro sa anak ko. Amom ka di anabayaga na masaksakit ni Anselmo. Amok na. Agsansangit ni Luella, tunggal agsarita kami. Manipod na logi ti kumpanyada. Masaksakit matan. Iti naudi apan ng sarungkar ko kalpasan anakarwar iti ospital. Adun, di kimutungan na. Awaanan day di kinakuspag na. Aginanak lang nanang. Madamdaman ton nga awagak ni Luella. Froilan. Dayong tasimangpat kan. Papa. Kasapulan da kadagiti aginam. Mariknak. Saan ako nga agbayag? San kayo nga agsarita iti kasta? San pa yan naladaw ti amin? Nakamaga ni Jordan. Kat nagkariabayadan na ti pan nakalogi ti kumpanya.
Nagtalagak lang amin unay kan kuana. Papa, saan niyo kuman ang panunutan by data? Ituloy yung ititagpaimbang. Ibatik ni Luella dito ospital, papa. At dala si kaswag. Agsubliak matlang. Agawit kan to pay lay balay, Froilan. Agpakada ka matlay di anak mo. Dandan ni saan ka nalasin, Nelma? Nakakutkutong kamatan. Kanawanan day di pintas ko kunam. Nabayagan nagsakitak, Luella. Siguro, day 22sak iti kinaambisyosak. Saan mo na panunutan, dayta? Bumangon ka manan. Masaksakit gayam ni Tata Anselmo. Iturturid ko timang sarong karkan kwa na. Tagdawat ak iti pamakawan ka dagiti adu apasol ko. Dayta tinagsaritaan mi kini Papa Froilan. Saan na kanon abiyagan ti negosyo na? Tumulong kanulaangan iti bangunam a negosyo. Kamaudyanan na. Agbalikas manan dagiti arapahap ko para iti pamilyata. Agyaman ak iti panagibtor mo. Kabayatan ti kadda kita dayo. Dayawan ni Papa ti determinasyon mo. Makitkita na kanukin ka ti naglabasan na idi. No addaman kang runa napakaragsakak. Iso ti pan nakalasat ta kadagiti panubok. Ken sana nagbaligi ni Jordan kadagiti dake sa pangkat na. Saan tayo matlangin nga gin na tayo? Amo ka nabayagan na kahit mo ti maddaan iti papaing nga anak, Loela. Si Kaman, di itapay latin na panunot mo. Loela, ay ayating ka unay-unay. Itay-pay lang akong uray ka kini Martin. Sino ka? Kan anya ti masapol mo kan kuana? Naimpagamalamyo. Siyak ni Fiona. Nagapwa ki di opisina ngam kuna ti sekretaryana nga itay kanupay alda o rimorda kan manong David a driver na. Anya ti masapol mo kini Martin, kunak. Uno, si kakadimanan ti baro a pagmama uyungan na, babae. Saan, ma'am? Jennifer tinagan ko. Natayaw ka. Saan ako na mas daaw? Naglaing nagpamarangdag iti babae pagmamauyungan wino na anlilaw na. Kat may sakalaang kadakwada saan ka di? Mamati kayo kumakanyak. Saan akaraman ka dagiti ibagbagayo a pagmamauyungan ti asawa yo? Anya nga rod tirantam iti asawa? Kwa, lading itak. Diyak mabalingay baga kada kayo. Ni Mr. Ramones lang ti kayat ko ang makasarita. Sige, padasik nga awagan. Ngam no maamwak nga gululbut ka lang kanyak, Fiona. Kuy daw ka kanyak. Ay, naungat kayam ti asawa ni Daddy. Naubing pay. Napintas. Ngam napimpintas latta ni Mami. No, tiyawanan pa inalalaki. Di na kitin kaya't na sumumbat. Madama nga tati pa nagpapas na iti babae na. Ha? Oh, apa yung nakiktot ka? Agselos ka ka di? Ay, Bueno, uray syakit kaya't mo pagselosan. Amom, ad dapay kiti anaselos kan naingar dagiti babae pagmamauyungan na. Iti siya ka mismo ng asawa na. sige nga Rod, Ma'am Jennifer. Panawan kayo pay. Ibagayon tulat ta kuman ngay mayak. Nakayat ko akasarita. Ibagayo tinagan ko. Fiona Aguilar. Tiawanan pa yun alalaki. Talaga saan nakakayat asong batan. Talagang andamanan iti din natin pagmamauyungan na babae. No saan ka Ama at Jennifer? Saan kumakastoy tilaklak umita? Papa, Dangdangga kita iti panagbasbasawang mo. Ita, hagsang sangit kan.
Saan ka di apod no, ti kunak? Ha? Makawanin ta ko mapapa. Amok, akagurugura tak pailaan. Gapo iti pa nagsukir ko. Awan tin limit ni Martin kanya. Ado, ti babae ang naglapas kan ko, ana. Ngam awan tiin kasar na. Awan ting kasar na kunak. Itintutan nagaduti anak na itinatuma-tuma a babae. 5 lang ti anak na papa. Huh. 3 a babae, ken 2 a lalaki. Dahil lang may sa babae ti anak na iti sabali a babae. Ngampod na ti kunak papa. Awan pa'y tiin kasar na. Apay nga rod asaan na ka nga ikasar? Ha? Wano, adda sa bali a babae a kayat na nga ikasar. Papa, Adun tinagbaliwam. Gapo kini Martin. Naragsak ka abalasang idi. Man nakigayam. Masirib. Hangam no apay ani Martin pay laeng tinagtong palam. Itay lang nga mauawag ni Madam Jennifer iti cellphone nyo, sir. Angam, agdwa-dwa akmat amang sungbat, sir. Sinungbatam ko mga min. Imbatik king ka ti cellphone ko, tadyak kayat ti masinga. Kabayatan ti panagmi-meeting mi kadagitipada ka negosyante. Ay, sir, umawawag manan. Sungbatam, ibagam amadama pa lang ti meeting ko. Kasaritak tulangan, intun makasangbet na balay. Hello, madam. apay asa ka kasi mong bad, David? Madamapay lang amin ti meeting da, sir. Siguraduam lang apod no ti ibagbagam kanyak, David. No agul-ulbut ka kan kalkalubam ti dakas nga aramid ni Martin. Kuy daw ka kanyak. Inidap nan ti cellphone na, sir. Saan amamati ang madama ti meeting yaw? Apay nga aglulwa ka anasag batak, Fiona. Anya ti problema? Mami? Awan? Saan mon nga ilingad ti rupam? Talaga nakasursuro kan nga gulbud kanya. Mabit lang. Adda ka ni nobyom kat nagsubang kayo? Wenno nagsina kayo, tanadoktalam nga da sa bali ang nobya na. Awan pa'y nobyok, mami. Adadaywak na giti agar-aram kanyak. Napas na kakiti panagadal ko. Siguraduam laeng dayta. Anya nga ron ti pagsangitam? Napulingan na klaang, mami. Natapok namin di ta matartarimaan na kalsada. Ang tanak lakit ni mami na mamuan na ti pagsangsangitak. Girl, I need you. I need your love. Nabanogak. Dahil tapay mo ti pasabat mo. Imbis ko mga glailo ka kanya. You don't deserve. Maawatam? Masirib ka nga min, Jennifer. So ano, kastoy ngagsubang da. Ing-Ingleson na. Saan nakatagi ba sitan? Sikati masirib. Tanabak ng ka negosyante. Naggapo ak kini papaitay. Kat imbaga na. Awan ka no Silvina ang nagturpusak akum laude. Kaputa may saak amaan. Agbabawi ka kadi, ang nangaklon kanyak, Jennifer. Kat, anya ita? Karitan nakitisina. Uray, saan tamat ang nagkasar? Pangasim na banuga kunak. Di mo kumadada pagsakitan ti ulok. Anya ka di pagpungtutam launay. Nagbayag nga inawagan ka. Ngam saan nakasungsungbatan? Kaslo saan ka narwam kanyak? Diyak kaya ti masinga no madama ti meeting ko. Iso ngayon batik kan David ti cellphone ko.
Imbaga na kadiking ka nga damitin ko. Nakabaybayag asin mong bat ni David. Jennifer, agkalma ka kumalang. Tap na makapagsarita ta na sayat. Kasano kumaa makapagkalmaak no may sa abalasang tiim may dito'y balay kat sapsapulan na ka. Ubing pay, langan na ti estudyante. Fiona Aguilar tinagan na. Fiona Aguilar. Naawan tiya mo kakastanagan. Mamati ka kumakanyak. Ibagam laang tipod no. Gaputa maduktalak tumutlaang. Fiona Aguilar. Estudyante. Awan mo kakastanagan. Ado ti babae ti biyag ko iti napalabas. Ngamawan estudyante. Ni Jennifer ti kaubingan na nagbali na pasad ti biyag ko. Masirib. May bagay ti kinatayag na iti kinapintas na. Naragsak na lailo ang makisarosarita. Makalino ti panag-isisam na. Iso adyak iningkaan. Agdindin na kami pailang kini Marie Chris idie. Di na dagiti upat nga anak ko. Sino nga taday ta Fiona Aguilar? Mga nagparikot, iti gastusan na nga gadal. Napintas pa lang ti under dito ilugan ni sir. Plano na ti gumatang kano iti baro ang modelo. Sa bali lang agpaiso ti baknang. Ni Madam Jennifer, nakasirseryoso ti langana. Hanggang uray makaungungat, napintas latta. Naghasat at talaga ni Sir Martin. Ubing pangam siya. Nasurukan asing kwinta ti tawon ti amok. David, babalin ka da kasalita ka? Anya ka di jay, madam? Jennifer ko namlatan. Pabakatan naklaunay na awagan nak iti madam. Kayat ko amaamuan, no sa dino at talaga tinapanan nyo kini Martin ni Dirabi. Kan apay asikat ti simbong bat iti awag ko. Talaga nga da meeting da idikalman, madam. Ay Jennifer. Agkadwa kayo at talaga kini Martin. Sa bagay, maawatan ka. At dapat kayat ko adamagan kan ka. At damay sa abalasang may dito'y idikalman. Panagkunak. Estudyante pailaan. Fiona Aguilar kano tinagan na. Fiona Aguilar? Awan. Napintas. Natayag. Kan naputaw. Italang amangag ko dahi taanagan, madam. Jennifer. Malaksid no makita, malasin ko. Amom amin a babae itibiyag ni Martin, saan ka di? Awan ti amo ka sa bali a babae itibiyag na. Kanayon kaming agkuykuyog. Sabay kumatagsa sa uka iti agpaiso, David. Maamok tumutlaan. No asino day jay Fiona Aguilar. Saan kon nga ulitin na sa pulen day jay Martin Ramones? Ipas nagkulangan ti agadal. Nung nakatsan na kayat ni mami bumabadag iti kratok. Kung nagmanurimwar ka na napan iti pagadalan, Fiona. At da ka pa'y matlagayim dito'y salas.
Ikam kamakam ko lang nga lepasan dito may isang assignment ko, mami. Katanya ngamin ti inaramid mo idi rabi eh. Ado ngamin ter aramida ka project. Igiddan damat ngamin no kasta dandanin ti examen. Daytoy ti lagi-lagi pa Fiona. Masapol ang mapagtalinaad mo ti kinangato dagiti grado. Girl, I need you. I need your love. Nakita kayo kan Jennifer ang nagsarsarita, David. At ulagid diti dinamdamag na kinga. Talagang agdwa-dwa nga daay na tindaran nyo ang meeting, sir. Agatap nga adda sa bali a babae iti biyagyo. Sika ti makapanag na kanabayagan nga awan babae iti biyag ko. Ni Jennifer tinaudin. Masangok pa'y dayta kat makumiko maklaunayan kadagiti negosyo. Nagdamag pa'y maipanggap kini Fiona Aguilar nasanga ili ni Madam Jennifer di balayo, sir. Amo maburbur tiyanak, David. Awan namamok ngagnagan ni di Fiona Aguilar. Sino ka taday niya babae? Anya ti masapul na kanyak. Nasapa kasi mang patita, Martin. San kan sakit di ama kumiko, miti da ito yung altawa. Tapno di mo ibagbagang awan panawan guking ka. Rumuwarta inton malam no bigat. Nalipatam sana Sabado inton bigan. Sarong karan talangan ni Papa. Sige. Nabayagan na jak nakapasyar. Kan jak nakasalsarita ni Papam. Ijelangan farm natin pagpasyaron ta. Amo ka na umaka ni Timol kan beach resort na pagpaspasyaran. Jak na lagi pa nagpakadagaya mitay ni David. Agawid ka no, lugar da. Adayo ka di, ti lugar da? Saan? At ako makahit ko adamagan king ka. Ngamamangan no sa bali man ang ti panunutam. Kasla mapugpak no anya ti kayat mo adamagan. May panggap ka di kini Fiona Aguilar? Saan ka di nagpasyari di opisina? San mad? Kinapudno na. Maburbur tiya anak iti day jaya babae. Kasla mamati ako na di mo amamo. Saan nga tang anak mo iti sa bali a babae? Awan malagip ko. Awan anak ko iti sa bali a babae. Kasano ti pan nakasiguradong iti dayta? Santa na pagsaritaan pa'y dayta. Amangan no agsindong battamanan. Nagbayatan terdigos dito'y bye-bye, mami. Nabayagan na Santa nagpasyar dito'y beach. Amok ngamin ama kumikum kain ton lawas na. Isu nga impasyar ka. Hapod no laon ay data, mami. No saan tayo kumangain may dito'y beach? Siguro malmalamak nga review. Imbagam ko mga rod kanyak masapol mo matagaliwaksay. Oray ta Miyerkules pa lang ti panangrugiti sa amin, mami. Narugya akong tinag-review. Sige, inka nga ruden agdigos. Alwadam lang ti panaglangoy mo. Natalgad met kiti daytoy a beach. Uray makadanon ka ititinganak katababaw. Ganalinak pa'y, mami. Awan na pigsadal no yun. Saan kayo katingang tigos? Madamdaman ton. Itunok lang dagiti na itugot ta ama barbecue. Nayon dagiti insaganak idirabi abinalon ta. Naragragsak kami kumapay ka ni mami nung kadwami ni daddy. Anya nga ta talaga tinapasamak ta. Saan nga agis istorya ni mami maipanggap kadakwada?
Mabuti nga ba't ngagdamag. Idinamak ang nakabakbak ng gayam ni Dadik. Ingkadang ko. Diyak ko nituloy abirogan. Diyak ko nituloy ayam amo ti bagikan ko, anak. Amangan no mabain na anak lang. No sa anak nga bigbigan nga anak na. Kan, nakita kakasla na uyong di asawa na. Amangan no siyak pa'y tigapuna nga agapada. Sana bale, amo, naipatpatignak unay ni mami. Uray no na uyong kanyak. Nabayagan na sana ka nagpasya dito farm nyo, Papa. Nagkatugaya man di tarakan nyo adingwan. Madipod nagretiro akiti gobyerno. Dahito yan ti inasikasok, Martin. Malaksi di pensyon ko. Makaanay a pagbihagak dahito'y farm. Nalawan sa titalon nyo. Malaksi di data. Ado pa iti pababangan yung apartment kan pasdek negosyo. Martin, at ako makayat ko apagsaritaan ta. Nalaos namin tipungtot ni Jennifer idiimbay jay balay. Napagsaritaan min dayta. Awan sa bali a babae itibiyag ko. Sapay ko ma. Tagsasaw kay ti agpaiso. Nalaos ti pan nakakumikom ko kadagiti negosyo. Maliwliwayak pa yung ti paggribang iti asawa. Ngam ikarkarigata kalitupan dagiti pagkurkura. Intun bigat kanupay lang nga makasangpot ni David. Ipapas na kanong iliwan ti pamilya na. Kapilitan na siyak pa lang dagmaniho. Kung gayam, nalipadak matan. At da kanon ti kursunada kalugan. Ti babae. Miss. Sorry. Di mo tumat ngamin tanangan tagmaneho. Nainayadak mo titikunak. Naimbagtan na si putak tilalasat mo kuma. Kat nakapagprino akadagos. Ipanggalangan di ospital. Saanan? Nakigtutaklaan. Ne. Kaslad na nakakitkita akin ka. Amangan no nagbidot kalaan. Saan kang amam mo? Kaingingas ko lang at ati amam mo. Itong bigat ka no pa lang makasangpat ni David. Ipapas na ka no pa nga iliwan ti pamilya na. Isu akapilita na siyak pa lang tagmaniho. Hun gayam, nalipatak matan. Daka nun tay korsonada kalugan. Ti babay! Miss! Sorry. Di mo tumat ngamin tanangan tagmaneho. Nainayadak mo di ko na ka. Naimbagtan na si putak tilalasad mo kumakad nakapagprino ka dagos. Ipan ka lang dito ospital. Saanan? Nakigtutaklaan. Kasla, nakitkita ka na. Amangan no nagbidot kalaan. Saan kang amam mo? Kaingingas ko lang at ati amam mo. Saan nagbidot? Kumusta kan, Tiyato? At na tinapasamak? Kilatasan ka na nagbarbarang kaniyak. Saan mo kuman nga ipalagip tinapalabas? Naragsaka kun itibiyag ko. Iso asaan na kun ariribukan. Maawatam. May saka lang atakal abidot adimtang itibiyag ko. Mabit lang. Tiyato! Saan na kun gintal talaga? Ne. Traffic gaya man. Buspusin na andak pa yan.
Itay pa'y nakasangpetak diti opisina. Manipod diti paggatangan ti lugan. Ni tiyato pa'y lang di pampanunotag. Saan abimagat? Saan na nagkupas ti ginapintas na? Kadagupan na nagbalin na babae ti biyag ko. Ni tiyato ti kapintasan. Isu ti kahit kong ikasar. Ngam, kaniyang at tinapasabak na. Kalat-latay din na nagpukaw. Kat iti pa naglabas ti aldaw. Inot ang nalipatak. Di David. Isunay na yung mauawag. Hello. Pasensya kayo lakuman no, sa anak ang nakasangpat itang aldaw, sir. Parang makamakam ko aging gainton malam. Sana bali. Awan unay dagiti appointment ko ita, David. Awan gayam. Adan, tay kurso na dakalogan. Talaga, sir? Ay, nagmayat nga tan naman ni Juan. Pudno launay data. Nalamuyo ti manibela. Automatic transmission. Nusan kumaan na nga to unay tikahan na. Napintas a para babae. Nagmalas amin nga appointment ko itang aldaw. Noan niya ngamin tinakakit-kita akiti day tiya'y alalaki. Isupay tigistayan na kadisgrasa kanyak. Siguradwag. Aday diyan ti maudi pa nagkurus ti dalan mi. Ammo kun ti papanak. Sapay ko ma. Sa anak kun amalasan pa'y. Hagap-gapuyo lang kini Martin ijay farm medical man. Adah ka manan. Kaumadagsamat na makita, papa. Kadag iti napalpalabas alawas. Nabayag asan ka nagpakita kanyak, iha. No adala ang problema. No pampano natin yung ada problema. Nagbitot kayo, papa. Kaya't ko lang ti makaaliwaksay. Mailiwak ka na kayo. Nasayaat. Doon problema yung ni Martin. No kumangamin tumulong ka kadagiti negosyo ni Martin. Tangay, awan pa'y mo't anak yo. Saan akayat ni Martin ngagtrabaho papa? Katanya nga ro ti serbiti inadal mo? Saan kunto mapukaw? Ada ipudnok kada kayo, papa. Numabalin. Jakpay kayat ti agsi ko. Sa anak pa'y anak kasagana. Girl, I need you. I need your love. Ada kayo kaya man, mami. Kasla na bambanog kayo. Nang rabi kayon? Saan pa'y? Saan ka mabisin? Malam ngamin itay nagmeriendaag. Nagadun na libro da kita? Masapol ngamin nag-review mami. Isungag puyat kita, rabi Madandanagan nga rod. Ngam, yawawan ko. Gapo iti panangiragpin kong agsaramsam kabayatan pa nag-review. Sa balik ka mataklase nga agribyoan niya, Fiona. Ngam laglagi pa ti kanayin ko nga ibagbaga.
Wan, mami. Diyak kaya tamapay kayo kanyak. Nasayaat. Sumra ka ko ni ti kwartok. Agi na naaklaan. Oray rabi inton amanganta. Ay, antamad lang ko kani mami. Kaslada ka kura na. Nalipatak nga dadarayan tapas ka ninton madamdama. Gapoy ti kado ti pampanunodag. Ukat kasano, diyak mabalin nga babawi inton madamdama ti panagbibiting mi. Mawatan ka. Amo ka na patagdagi ti negosyo. Nagyaman nagtamawatan nak. Mabrutak tulatan numaminsan, Jennifer. Agtaksi aklangan. Diyak pa'y magngarot kabisado tag maneho. Tao sarap kumatilugan mo. Kasaritag ni David, tasukunan na ka ni Dabalay. Kaduan na kapayan, tagpakuyog kanto nga gawid. Ne, hinidip na latan, ti silpon na. Ang mga nusan na anang tinayin kong imbaga. Ay, Sir? Ah, Adagor oray asa nga iliyo iti labi. No, apay asan pa ila pinadanon ti sekretaryak. Inihambuna mo't nga do ti appointment ko ni Mr. Mendez iti kasto nga oras. David! Masidag ka. Sir? Sukunam ni Jennifer Iyabalay. Diyak masango akadwaan iti darayan na abaskan. Si kalangan, di makamakang kwanawan. Kasano kayo nga rodan, sir? Umay naktualaan into na alas 7. Ta sublime tumot lang ni Jennifer. Agkuyog kayon to nga gawid. No santo pa yung alpas ti meeting ko, umay naktualaan iti hotel apaki-meeting ak. Pasensya kayon, madam. Sa anak ang makapagmaneho iti napardas. Traffic mat ngamin. Tanangam lang tag maneho, David. Oray tasan taman nga dadaras. Kan nalipata mo, di ko nakan ka? Ha? Jennifer? Day taman ti ko na. Talaga ama kalino ti panagis-isam ni Jennifer. Saan? Di rumbang ama sulisughat. Amangan mapatayinak ni Sir Martin. Nagulimog kamot ng David. Agistorya ka kumamot ti mapaspasama ki di opisina. Awan ti maistoryak may papan iji opisina, ma'am. Ay Jennifer. Kanayon ama kumikom ni Sir. Kasla saan amay ibusan iti nga ili. Talaga naanad ka niya. Saan mo kaya ti makabasol ki ni Martin? Mamati kayo kanyak. Kanayon kami ngagkuy-kuyog ki ni Sir Martin. Awan sa bali, babae, itibiyag na. Madlaw ko nasingpat ka, David. Iso mamati saan kanto gayam unay nga agin inom ti nasangar Ha? Ay, diyak kumin inom iti nasangar, Jennifer. Awan bisyo. Talaga nasingpat ka. Mayat ka driver nga ron no kasta. Adayo ka iti desgrasya. Ipakada kanto kini Martin ta sursurwan na kang maneho. Sige, madam. Madam ko namanen. Diyak pa'y ngamin kabisado unay tag maneho. Kan agnerbiyosak. Ay, thank you, Lord. Nalpasan ti examen mi. Makaangsak matlangan iti nalukay. Nagsakit ti ulok. Nabanog talaga ti utek ko. Yoda! Ni Mami. Sana nakatrangka ti Rida, Mami. Sumrek kay latan.
Kuna ni manang desta, asaan ka kanupayan ng rabi Kaslawan kanas ko amang rabi Napambanuga kami, nasakit ti ulok. Nalpas ka din ti eksamen niyo. Wen, mami. Sumitngat pa'y kitin itay nakasangpatak. Nakadagdag ti panagrik na kiti bagik. Nasakit pa iti ulok. Uray, ta makaturog ka na nasaya at ita arabi. Sabado man gaya man inton bigat. Rumwartang agpasyar. Ay, inton maminsan tulangan, mami. Talaga kahit ko tiya ginana. Kahit ko tiya malmalam amaturog inton bigat. Sikati makaam mo. Ada baro abi tiya napintas ko maapagpasyaran ta. No mapantayo, maturog matla teramida kitchay. Iso ngayon ton maminsanan, mami. Girl, I need you. I need your love. Saan mo't gayam ani Martin ti kadwam, Jennifer? Asino dayjay? Ni David, a driver ni Martin dayjay papa. Agsublimat laang. Binaon ko laagim matang iti merienda. Oh, naimagman tamaitalak na ka ni Martin iti driver na. Baybayan nakalata? Impakadak kini Martin ti panagpaisurok kini David ngagmaneho. Amumatan ti agmaneho. Saan ko pa'y akabisado, papa? Agnerbyusa. Kayat ko ti makasursuro. Tapno adda kayat ko apapanan. Saan ko nasingaan ni Martin? Ibaon ng tumatla ti driver na. Nabayaglangan na jak nasangot ti ag Facebook. Ni mo't Maricel mo't daytoy akana kak. Intag na ti may sa akadalan na kano, akangatwan tinaala iti eksamen. Kasta unay ti panangdayaw na kinkwana. Fiona Aguilar? Oh, anya ti madamag dita Facebook, David. Sir? Ada ka di manan natiliwan lang aglaklago iti droga. Ay, dandan inal daw ti operation dagiti pan nakabag iti lindag. Gamawan mo't makamagdaan ang ato a drug lord. Kwa sir. Posti may sa kasinsin ko, may panggap iti kalkalpas nga eksamen da. Ure data kati Pascal dan iti Facebook. Ay, napintas man data a babae. Fiona Aguilar. Sir? Ada ka di malagip yo iti data anagan? Wan, malagip kon. Di babae ngay may iyabalay na nagimunan ni Jennifer. Agam amuda gayam kini Maricel akasinsin ko. Wano? Agkan kanagan dalang ata. David. Mabalin ka di makasaritam di kasinsin mo. Yun, Aguilar. Kasado nga tanam amunak. Kananya ti masapul na kanya. Mapit lang. Malagip kon. Aguilar ti apelyido ni Tiato. Kasano ko ma? Naminsan lang at na napasama kada kami di. At napanagnaga ka siyak tim mo na alalaki di biyag na. Iti sana nagbayag.
Sana na nagparang kanya. Nung nagbunga kumaday di na pasama kiti nagbadan mi. Apayasan nanging kamat ti bagina kanya. Oh, Gabi, tapno di mo bukbukod ng Agino, Martin. ha. Saan umininom iti nasanger? Yan may liwag lang uminom. Pagpakondisyon lang itirik na para inton madamdama. Martin, Awon kayam. No tantuwaya kag pasyartan tuman iti Bagyo wenno iti Tagaytay. Wenno saan iti Korea wenno Japan. anda kayat kung may bagakan ka. Sa anak pa'y anak kasagana at sikong. At na nagsaritaan tayo di day tabanag. No may kanak iti anak ikasar ka. 5 ti anak mo iti 2 a babae. Apay na awantin kasar mo kadagwanda. May banggap kumalang ka na nati pagsaritaan ta Jennifer. Awan ti may ramraman na sa bali. Di ka na talaga mong Maricel. Kablaawan na kumanan. Huston day tapan ng idaydaya makanya ka. Ha? Anya ti kinuna? Adda, kayat natin makiamamo kanya? Boss ni Manong David, kasinsin mo? Oh, anyat nagan na. Mr. Martin Ramones? Lalaki, anak kasi kung itikin ni Mami. Ni Daddy? Kasano na ito eh? Nakasarita ko ni Maricel, sir. Nasingad na ka no nga gayam ko ni Fiona. Nabayag ka no na istorya ni Fiona iti kasinsin ko. May panggap iti lalaki anak kasikog iti inana. Ket ni Fiona ti anak da, sir. Sige. Ituloy mo tag istorya, David. Nakigtutak iti imbaga na anagan. Martin Ramones. Aniya. At anak ko kini Chato. Sir? Na minsan, nagkita kami kini Chato, iti na ito lang. Dandani pa na padung parak. Diya kambo nga danak mi. Nakilati diya nagpukaw. Anya ti sumaruno akayat yung ibagat kini Maricel, sir. Kaya't kung nagkita kami kini Fiona, nga madakid dawakin ka, David. Saan ko maamaamuan ni Jennifer na ito'y? Si kakadin ni Fiona Aguilar. Agkakaingas kayo kini Chato. Jak mangawatan tirik na kiti dito gundaw ya pa nakita tayo. Mr. Ramones. Pangasim. Dati tiawag mo kanya. Saan ko abasol no apay? Asan ka di makalit di silong ko? Saan ngayong baga ni Chato nga danak mi? Pinasakitan niyo ti puso ni Mami. Kalpasan anaman na asaan lang iso ti babae ti Baguio, sir. Isot ga po na kano ngay madayo kada kayo. Kat pulo sa sana na nagpakita. Fiona iya. Pakawanan na kumanan ako. I'm sorry. Diyak makapagbayag ang makisarita kada kayo. Aw-awagan na ni Mami. Masapal na gawid ako. Kaya't ko makasarita ni Mamim. Pangaasiyo. Saan nga mo ni Mami ang makipagkita kada kayo ita?
Pay asaan mo asungsungbatan ti awag ko kan ka, Fiona. Anya ka di ti mapaspasamag kan ka. Mami, Kat, anya ti pagsangitam. I'm sorry, Mami. Hindi pa yan nagulbudak ka na kayo. Saan ko sinumbatan ti awag yu itay gaputa? Mariribo ka na kunay. Amo kagagurdak iti da ito nga naramin ko. Ngamin, nakipagkita ka ni dati. Anya ti kunam. Kasano anaamuam ti pagnanaudan ti ayop alalaki. Nagaramid ka iti bukod mo a desisyon. Mawatan dak ko ma. Anda karbangak iti pamatag ti maysa nga ama. Girl, I need you. I need your love.